Üçüncü bölüm. Etikaf. İbadat menen alek bolup meçitten çıkpay etikaf niyetinde olturu etikaf dep atalat. İmam Abu Hanifa rahmatulloh aleyhinin mazhabında etikaftın 3 türü var. Birinci türü söz berip je uada kılıp koygonduktan vacip bolgon etikaf. Anın misalı eger bir adam menin bir işim bütse, mınça gün etikafka olturam je hiç bir işte aytpay turu ele, men sözsüz mınça gün etikafta oturam dese, jana oşol aytkany kança günge niyet kılınsa, oşonço gün etikafka olturu vacip bolot. Ekinci türü sünnet etikaf. Orozonun akırkı 10 gündügünde etikafka olturu bol sünnet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den orozonun akırkı 10 gündügünde etikafka olturu adatı bar ele. Üçüncü türü nafil etikaf. Buga hiç bir vakit, ay, gün belgilengen emes. Kança gün galasa oşonço olturat. Albatta kimdir biri ömür boyu etikafka olturuunu niyet kılsa durus. Birok anın az möhnötü tuuralı talaş tartışlar bar. İmam Abu Hanifa rahmatulloh aleyhinin mazhabı boyunca etikaftın en az möhnötü bir gün. Birok İmam Muhammed rahmatulloh aleyhinin mazhabında biraz vakt oltursa da bolot degen jana uşul sözgö fatva çeçim çıgarılgan. Oşonduktan ar bir adam meçitke girerde etikafты niyet kılıp koysa, namaz jana başka amaldарын bütkönçö etikaftın soğuna bolup kalat. Menin atam Allah rahmat kılsın. Daima uşuga göngül burat ele. Al daima meçitke girerde oň butun goýory menen etikafty niyet kılçu. Kede okuçularına sabak bolsun dep ünün çıgarıp niyet kılar ele. Etikafta ötö çoň sowaplar bar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daima etikafka niyet kılgandygyndan artyk fazilet bolbosa gerek. Etikafka olturuçunun misalı, kaysıl bir adam kimdir birönün üýüne kirip barıp, menin surançymdy atkarbasaň getbeyim degenge var. Oşentip anın surançy atkarılmayınça, al eş çaka getbeyt. Akın mıntıp aytkan, senin kadamыңдын aldında can çıksa çıksın, mına uşul gana jüröktün kaloosu. Eger çynda bile uşunday abal bolsa, anda jürögi katuu adamdın da jürögi jumşarat. Al emi Allah Taalanyň geçirimi geçirүүge şyltoo izdeyt, balkim hiç şyltoosuz ele geçirer. Akın aytkan, sen uşunday bereşensiň, berүү üçin senin rahmatyň ar daim açyk. Allah'nın dinin Musa aleyhissalamdan sura, al o taluğa barsa paygambarlık berildi. Oşonduktan kaçan pende Allah Taalanyň darbazasında oltursa, anda Allah'nın berүүsüne kanday gümön bolmak ele. Allah Taala kimdi urmat kılsa, anın tolgun tokoy kazınasın kim bayanday alat? Mından aşık aytuğa alım jetbeyt, sebebi balagatga jetelek, balagatga jetkendin akvalın kantyp aytyp bere almak ele. Akın aytkan, jürök kaysı güldü berse, oşol gül üçün canım kurban, oşol gül kuçagıma gelsin, je canım jayынан çıksın. İbn-i Qayyim rahmatulloh aleyhi aytkan, etikaftın maksatı jüröktü Allah Taala menen bayloo, büt taraptan özülüp Allah Taalaga baylanuu, bardyk alek dönüsün taştap bir gana Allah Taala menen alekdenүү, başkalardın barынан üzülüp bir Allah Taalaga gana jalynuu, oý pikirler bir Allah'ny estep, aga bolgon süýü jürökte tolsun, andan başkalardan baylanyşty üzüp Allah Taala menen tygyz baylanyş tüzүү. Bul baylanyş kabırdın korkunuştuu görünüşünde jardam beret. Kabırda Allah'dan başka hiç kim jürök sırrını ukbayt. Eger jürök Allah menen baylanyş tüzgön bolsa, anda o vakit kanday rahat menen berekeli ötet. Akın aytkan, gün tündün uçurun jürök izdeyt. Kayra olturam elestetip. Marakul Falah kitabında aytılgan, egerde etikaf ihlas menen bolsa, en abzel amallardan bolu esepdelet. Anın özgöçülüktörünün çegi jok. Etikafta jüröktü dünýe jana andagy nerselerden boşatuu, nafsty Allah Taalaga tapşyryp, anın darbazasına jatyp aluu. Oşunda ele pendenin etikafta ar wagt ibadat menen alek bolup olturgany, uktagany ibadat jana Allah Taalaga jakyndyw. Hadiste gelgen,
Kim maga qarap bir kol jakındasa, men aga 2 kol jakındayım. Al emi kim maga qaray basıp gelse, men aga çurkap gelem. Oşondo ele etikafta Allah Taala'nın üyünde jatat. Jana kengpeyil kojoyun ardayım konogun sıylayt. Andan soň al Allah Taala'nın saktosunda bolot. Eç kanday duşman kol sala albayt jana uşul syakty anın köpdügen özgöçülükleri bar. Erece erkeklerge etikaf üçün eň jakşy orun bul Haram meçiti. Andan keyin Nabavi meçiti. Andan keyin Muqaddas meçiti. Andan keyin çoň borborduk meçit. Andan keyin özünün meçiti. İmam Abu Hanifa rahmatulloh aleyhinin mazhabı boyunça qaysyl meçitde etikafga oltursa, oşul meçitde 5 wagt namaz okulusy gerek ekendigi görsetülgen. İmam Muhammad jana İmam Abu Yusuf rahmatulloh aleyhimalardan oyu boyunça meşit şariatga laýykdy bolup, birok anda jamaat menen namaz okulbasa da bolaberet. Ayallar üçün üýdün içinde meçit dep daýyndalgan orunda etikaf karmagana jakşy. Eger üýdün içinde meçit dep atayın bir orun daýyndalbagan bolsa, anda bir burçtu daýyndap tosup aluu gerek. Ayallar üçün etikaf karma erkeklerge garaganda bir top jеңil. Alar üy jumuşun kızlarına berip üýde olturup ele sooptordu jyynap alsa bolot. Birok uşunday bolsa da ayallar bul sünnetten taptakır gurga alışat. Abu Said Hudri radhiyallahu anhu aytat: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının 1-nji 10 gündügün etikafta olturdu. Giyin 2-nji 10 gündügünde da etikafta olturdu. Andan soň al etikafta olturgan türk çatırынан başyn çıgaryp mınday dedi: Men 1-nji 10 gündükde etikafta olturup, Kadir gecesini izledim jana 2-nji 10 gündükde da izledim. Anan biri perişte menin kulağıma al geçe orodonun akırkı 10 gündügünde dedi. Oşonduktan kimdegim meni menen etikafta olturgan bolsa, anda alar akırkı 10 gündükde da etikafta oltursun. Maga Kadir gecesi görsetülgen ele, kayradan anı menden unutturuldu. Kadir gecesinin keyinki belgileri, men özümdü oşol gecenin taňynda ılayduu toprakka secde kılıp jatkanymdy gördüm. Oşonduktan siler al geçeni akırkı 10 gündüktün tak gündöründe izlegile. Hadiste rivayat kılıuçu aytat, oşol geçede janjap, meçitten üstünen tamçı öttü. Men öz gözüm menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çekesinde ılaydın izlerin 21-nji orozonun taňynda gördüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daima etikafta olturup adaty bar ele. Al oşol jyly aydın başынан ayagına çeyin etikafta olturdu. Al emi düýneden qaytgan jyly 20 gün etikafta olturdu. Birok köpçülük uçurda akırkı 10 gündükde etikafta olturgan ele. Oşonduktan ulamalardan göz karaşında akırkı 10 gündükde etikafta olturu bekemdelgen sünnet bolup eseptilet. Jogorda aytylgan hadisten malum bolot. Al etikaftın dağı bir negizgi maksatı Kadir gecesin izдөö bolup eseptilet. Çındygynda etikafta olturu Kadir gecesin tabuu üçün eň ılaýykly ukma. Sebebi etikaf uçurunda adam uktap jatsa da al bari bir ibadat kılgandan soğun ala beret. Oşondo ele etikafta olturgan mezgilde insan eş jaka getpeyt jana başka işler menen alek bolboyt. Oşonduktan ibadat jana Allah Taala'ny zikir kılууdan başka iş bolbogonduktan Kadir gecesin çındap izlegenler üçün etikaftan ötör amal jok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orozonun 1-nji gününden tartyp ele ibadatka katu göňül burçu jana ibadatda öte köp kılat ele. Birok al akırkı 10 gündügünde eş bir çegi jok ibadat kıluu menen alektençi. Tündösü özü da oygo bolup, üýdegilerinde oygo bolusuna katu göňül burgandygy Buhari, Muslim kitaplarının köpdögen rivayatlarında gelgen. Buhari jana Muslimden dağı bir rivayatında Ayşa radhiyallahu anha aytkan: Orozonun akırkı 10 gündügünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem belin izar menen beken baylap, tünküsün uktavastan taňatır çuçana, üýbüle müçelerindagi oygo boluga buyurat ele. Belin özünün izar menen beken bayloo degende manisi, ibadatka katu göňül buruje ayaldarına taptakır jakynda bo. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: etikafta olturgan adam günöölerden sak bolot jana, jakşı amal kılıuçular üçün kança soop bolsa, aga daga oşonço soop жазылат. Etikafta olturuçuga
Eki türdүү пайда болору бул хадисте айтылып өттү. Биринчиден, этикафта олтуруучу күнөөлөрдөн сак болот. Себеби кээ бир учурда катачылыктан жана азгырыктын айынан адам күнөөгө чалдыгып калат. Ал эми мындай учурда күнөө кылуу кандай чоң зулум. Этикафта олтургандыгынын себебинен ал ушундай чоң күнөөлөрдөн сак болот. Экинчиден, көптөгөн жакшы иштер бар. Мисалы, жаназага катышуу, оорулууну барып көрүү жана башка бир канча иштер. Буларды этикафта олтурган адам этикафтын себебинен аткара албайт. Ошондуктан этикафтын себебинен кайсыл бир ибадаттарды аткара албаса да, ага ошолордун сообу берилет. Аллаху акбар! Адам бир ишти кылса, ага 10 сооп берилгени өтө чоң рахмат жана берешендик. Чынында Алла Тааланын рахматы шылтоо издейт. Бир аз эле көңүл буруп сурап койсо, анын рахматы жамгырдай жаайт. Бирок биз муну баалабайбыз жана керектүү деп дагы эсептебейбиз. Ким көңүл бурсун, эмнеге көңүл бурсун, анын зарылчылыгы да жок. Ал эмес, диндин кадыр баркы жүрөктөрүбүздөн таап-такыр чыгып кеткен. Ибн Аббас разияллаху анху бир жолу Набави мечитинде этикафта олтурган эле. Бир адам келип салам айтып унчукпай олтуруп калды. Ибн Аббас разияллаху анху андан эмне үчүн капалуусуң деп сурады. Ал: "Ооба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын агасы, чын эле мен капалуумун. Себеби баланчанын менде акысы бар жана бул кабырдын ээсине ант." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына ишара кылды. "Мен ал адамдын акысын бере албаймын" деди. Ибн Аббас разияллаху анху айтты: "Эмне менин тиги адам менен сен тууралуу сүйлөшүмдү каалайсыңбы? Ал сизге ылайыктуу болсо мейли" деди. Ибн Аббас разияллаху анху муну угуп, бут кийимин алып, мечиттен сыртка чыгып кетти. Ошондо тиги адам: "Эмне сиз этикафта олтурганыңызды унутуп калдыңызбы?" деп сурады. Ал: "Унуткан жокмун, бирок мен бул кабыр ээсинен уккан элем. Ага көп убакыт өткөн жок." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына ишара кылып, ушул сөздөрдү айтып жатып, Ибн Аббас разияллаху анхунун көзүнөн жаш агып кетти. Ал айткан: "Кимде-ким кайсыл бир адамдын муктаждыгын бүтүрүү үчүн аракет кылса, ошол адамга 10 жыл этикафта олтургандан да артык сооп берилет. Ал эми кимде-ким бир күндүк этикафты Алла үчүн аткарса, Алла Таала ал кишини тозоктон 3 хандак алыстатат. Бир хандактын аралыгы асман менен жердин аралыгынча. Эгер бир күндүк этикаф ушунча даража болсо, анда 10 жылдык этикафтын даражасы канча болду экен?" Бул хадистен эки түрдүү мазмун маалым болду. Биринчиден, бир күндүк этикафтын сообуна Алла Таала ошол киши менен тозоктун ортосун 3 хандакчалык алыс кылат. Ал эми бир хандактын чоңдугу бүткүл аалам сыяктуу кең. Канча күн көбүрөөк этикафта болсо, ошончо көп сооп алат. Аллама Шарани Кашфу Кумма китебинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир риваят келтирет. Кимде-ким Рамазанда 10 күн этикафта болсо, ага 2 ажылык жана 2 умраны сообу берилет. Ал эми кимде-ким мечитке шам жана куптан намаздарына чейин этикаф ниетинде олтуруп, намаз жана Куран окуудан башка эч ким менен сүйлөшпөсө, Алла Таала ал үчүн бейишке бир сарай курат. Экинчи мазмун биринчиден да маанилүү. Ал мусулмандардын муктаждыгын орундатуу. Бул иш 10 жылдык этикафтан да артык турат. Ошондуктан Ибн Аббас разияллаху анху өзүнүн этикафына да көңүл бурбастан башка бирөөнүн муктаждыгын орундатууга киришти. Себеби бузулуп кеткен этикафтын ордун каза кылуу менен толуктаса болот. Ошондуктан суфилердин айткан сөзү бар: Алла Таала сынган жүрөккө көңүл бурганчалык башка эч нерсеге андай көңүл бурбайт. Ушул себептен жапа чеккен адамдардын дубасынан көп хадистерде сактанууга өкүм берилген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимдир бирөөнү кайсыл бир жакка башчы кылып жөнөтөрдө мазлумдун дубасынан сактангын деп насаат айтчу. Бул жерде бир маселеге көңүл буруу зарыл. Кайсыл бир мусулмандын муктаждыгын орундатуу үчүн мечиттен чыкса, анын этикафы бузулат. Ошондуктан важип этикафта олтурган болсо, анда анын казасын кармап берүү важип. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикаф учурунда инсандык зарылчылыктан башка иш үчүн мечиттен чыккан эмес. Ибн Аббас радияллаху анху башка бирөөгө боорукердик кылып, өз этикафын бузду. Бул нерселер андай адамдар үчүн мүмкүн.
Alar başka biröөнүн kızıkçılık üçün suu soğuğa çıdaştı. Anın sebebinен can berişti. Birok akırkı bir tamçı suunu da janında jatkan jaradardan murda içүүnü ılayık görüşpödü. Sebebi alardın darajasın özlörünün jogorı koyuşkan ele. Mümkün İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bul etikafı nafil etikaftır. Egerde nafil bolsa, anda ağa eç kanday suroo jok. Söz akırında bağlılıklardan köptögön türün kamtıgan bir uzun hadisти sunuş kılam. Oşonu menen öz emgegim ayaktayım. İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet kılat. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aytıp jatkanын uktum. Albatta, beyişke Ramazan ayı üçün jipar jıttı jıt berilet. Jıl aylanıp gelgençe qoğuzdolup, ayabay jasalgalanat. Ramazandın birinci geçesi bolganda, arştın aldınan Musira dep atalgan meylün jel jüret. Oşol meylün jeldin jürgöndügüne baylanıştı. Beyiştin daraktarının jalbıraktары jana beyiş darbazalarının kulpulары şıldırap ün çıgıra baştaşat. Mana oşonda jürektörді talpıntkan, jagımdı, uqquluktu ün çıgat. Mınday jagımdı ündü eç kim uqqan emes. Beyiştin kara gözlü hur kızdары özlörünün üylörünün balkondoruna çıgışıp, Allah'nın aldında bizge juuçu olup, biz menen nikeleşe turgandar barby dep aytışat. Andan keyin alar beyiştin darbazaçısı Rizvandan bul gaýsy geçe dep suraşat. Rizvan alardan surooloruna bul berekeli orozo ayının birinci geçesi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetler üçün bugün beyiş eşikleri açıldı dep жооп berişet. Allah Taala beyiştin darbazaçısına beyiştin darbazası açılsın dep öküm beret. Tozoktun darbazaçalarına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetlerinin orozo karmagandarına tozok eşigi jabılsın dep öküm beret. Cebrail aleyhissalam periştege jerge bargında beybaş şaytandardı kişendep, moyundarında togo salıp, denizlerge taşta, alar menin suyuktu elçim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetlerinin orozolorun bozup salışbasın dep öküm beret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağı aytıp ketdi. Allah Taala orozonun ar bir tününde bir jar saluşuga 3 jolu mınday dep çakıruga öküm beret. Muhtaçdığın suroçu barby? Men ağa suraganın bereyin. Tövbe kılgan barby? Tövbesini kabul kılayın. Günöөлөрүнүн geçirilүүsүн kalagandar barby? Günöөлөрүn geçireyin. Baylığı çok bolbogon bir azda kem kılbastan toluk kaytarıp berүүчү bayga karız berүүчү barby? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah Taala orozo ayında gün sayın oğuz açar mezgilinde tozokko girүүгө ылайыктуу болгон миллион адамды тозоктон боштондукка чыгарат. Ал эми орозонун акыркы күнү орозонун башынан аягына чейин канча адамды боштондукка чыгарган болсо да, дагы ошончо адамды боштондукка чыгарат. Кадыр кечесинде Алла Таала Жабраил алейхиссаламга периштелердин бир тобу менен жер бетине түшүүгө өкүм берет. Анын колунда жашыл желек болуп, аны Каабанын үстүнө орнотот. Cebrail aleyhissalam'dın 100 kanatı var. Alardın ekөөsүн ушул түнү гана açat. Al ekөө чыгыш менен батышка чейин жайылат. Cebrail aleyhissalam периштелерге туруп турган, олтурган же намаз окуп жаткан, зикир кылып жаткан адамдарга салам айтып, алар менен кол алышып, дуаларына амин айткыла деп өкүм кылат. Ошентип бул таңа атканча уланат. Таңа атканда Cebrail aleyhissalam, ey периштелер жамааты, эми жүргүлө кайтууга аттангыла деп жар салат. Периштелер Жабраил алейхиссаламдан сурашат. Эй Жабраил, Алла Таала Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүндөгү момундарынын зарыл муктаждыктарына кандай мамиле кылды? Ал Алла Таала аларга бул кечеде көңүл бурду. 4 түрдүү адамдан башка баарын кечирди деп жооп берет. Сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ал 4 түрдүү адамдар кимдер деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Алар аракка берилген, ата-энеге башы ийбеген, тууганчылык байланышты үзгөн жана кек сактап анын себебинен өз ара мамилелери үзүлгөн адамдар. Ошентип орозо айт кечеси келет. Мунун аты асманда Лайлатул Жаиза, сыйлык берилүүчү кече деп аталат. Качан орозо айт таңы болгондо Алла Таала периштелерди бардык шаарларга жөнөтөт. Алар жер бетине түшүп, көчөлөрдүн башына турушуп жар салышат.
Аны insan jana jinden başga bardyk mahluk ugat. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetleri, ulu Allah Taala öte göp berүүçü, çoň günölerdi geçirүүçü, ulu Robbiňerge garap baskyla. Andan soň adamlar ayet namaz okuluçu jerge çygyşganda Allah Taala periştelerden suraýt. Öz işin toluk atkargan pendenin akысы emnede oyloysuňar? Alar, o bizden kojoýunubuz, anday pendenin iş akысы toluk beriliş gerek. Oşonda Allah Taala aytat, ey perişteler, siler göbe bolgula, men alardan orozalarynyň jana tarawih namazlarynyň orduna özümdün ırazyçylygymdy berdim. Andan soň pendelerge kaýrylyp mınday deyt, ey menin pendelerim, menden suragla, menin urmatyma jana ululuguma kasam, bugünkü uşul çoguluşda özüňerden akyretiňer üçin suragla, men any berem, aýger bul düýne üçin bolsa, anda men silerden paýdaňarga garaým. Menin ululuguma kasam, menin aýtgandarymdy kılsaňar, men silerden günöňördi jaşyra berem. Menin özüme jana ululuguma kasam, silerde günökör kişilerden jana kafirlardan aldynda şyldyn kılbaým. Emi günöňör keçilgen abalda üýüňörge kaýtgyla. Siler meni razy kıldyňar, men da silerden razymyn. Perişteler bul ümmetke Oroza aýynyň akyryndagy aýt günü berilgen sowap beleklerdi görüp jarkyn manaýda kuwanyşat. Bul hadistin köpçülük mazmunu kitepten başka betlerinde bayandalı öttü. Oşense alardan bir gançası oy jugurtuga laýykdy. Oşolardan birincisi jana eň negizgisi bul Orozadan kurgalgandar. Ayt günü jalpy keçirilgenlerden toğunan da sırtta kalışat. Bul mazmun jogorku hadiste aytyldy. Alardan katarına Atenege başybegenler jana özara uruşup talaşuçular giret. Alardan kimdir birö surasa, kana siler Allah Taalany narazy kılıp özüňerge kanday jaý daýardap jatasyňar? Attiň ökünüç. Saga da senin ızatyňdy götüröt dep oýlagan tuura emes oýlaryň jana günü tünü kılıp jatkan işleriňe da Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'den jaman kargışlaryna kalıp jatasyň jana Cebrail aleyhissalam'dan jaman duasyna dagy kabıldyň. Allah'ın rahmatı jana jalpy keçiriminen dagy kurgaldyň. Bugün sen özüňden duşmandaryňdy özüňden biýik kıldyň. Emi bul seni menen kança günge çeyin turuşduk berer eken. Allah'ın süýükli paýgambary nalat aýtyp dursa, Allah Taalanyň jakyn periştesi senin jok boluşuňa dua kılsa, Allah Taala seni özünün rahmatынан çıgaryp jatgan bolsa, anda Allah üçin oýlangon jana bul işleriňdi toktot. Bugün wagt bar, ketirgen katalardy joýunun mümkinçiligi bar. Erteň ulu hökümdardan aldyna barasyň. Al jerde senin baýlygyň da, senin biýligiň da, senin mal mülküň da suralbaýt. Geregi tiýbeýt. Al jerde bir gana senin amalyň suralat. Kılgan kıymıl hareketiň büt bara жазылган bolat. Allah Taala özünün hukuklaryny geçirişi mümkün, birok pendenin pendegi bolgan hukuklarynın orduna bir nerse berilmeyinçe geçirbeýt. Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem aýtgan: "Menin ümmetimdin gedeyi kıyamat günü namaz, orozo, sadaka jana başga jakşy amaldardy alıp gelet. Birok kimdir biröni sökkön, biröge domat kılgan, kimdir biröni tonogon. Oşonda bardyk uşul arızdanúçular gelişip anın jakşy amaldaryn düýnedegi akylarynyň orduna tartyp alışat. Anın jakşy amaldary tügenip kalsa, günölerin anın moýnuna jükdeşet. Oşentip al tozokko girүүge duýşar bolat. Özünün göpdegen jakşy amaldary bolup durup, mınday amalga tuş boluu öte ökünüşdü, any aýtanyň kajeti jok. Akyn aýtgan: "Asmandy garap, ümitsiz adam kanday uktasyn. Ar bir jerde öz emgegin görüp turup." Ekinci orçundu masale. Bul kitepçenin bir neçe jerinde günöler geçirile turgan bir gança uçurlar aýtyldy. Andan tышкary bir gança işler sebepli günöler geçirileri aýtylyp ötdi. Emi bul jerde günö bir jolu geçirilse, anan ekinci jolu geçirilet degendi manysy kanday degen suro paýda bolat. Anın jobu mınday: Allah Taalanyň geçirүүsündägi ereje, egerde anyň günösü bolsa, anda any geçiret. Eger anın hiç kanday günösü bolbosa, anda oşonçoluk Allah Taalanyň mehrimi jana jakşylyktary göbeýe beret. Üçüncüsü, uşul hadiste jana jogorku hadislerde Allah Taala özünün geçirgendigine periştelerde göwe kılıp jatat. Munun sebebi kıyamat günü adiletli mamelenin bekemdүүлügi. Paýgambarlar aleyhimussalamdardan da alardyň kılgan ügüt işlerine
күбөлөр талап кылынат. Ошондуктан хадис китептеринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силерден мен жөнүндө суралат. Ошондуктан күбө болгула, мен силерге жеткиздим деп айткан. Бухари жана башка хадис китептеринде Нух алейхиссалам кыямат күнү чакырылат да, андан сен пайгамбарлык милдетти аткардыңбы? Биздин өкүмдөрдү жеткиздиңби деп суралат. Ал ооба жеткизгемин деп жооп берет. Кийин анын үммөтүнөн силерге өкүмдөрдү жеткиздиби деп суралат. Алар бизге куш кабар угузуучу да, коркутуучу да келген жок деп жооп беришет. Нух алейхиссаламга күбө алып кел деп айтылат. Ал Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жана анын үммөтүн күбө катары көрсөтөт. Ошондо Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү чакырылып, алар күбөлүк беришет. Бир риваятта Нух алейхиссалам өзүнүн үммөтүнө даават кылгандыгын силер кантип билдиңер деп суралат. Алар айтат: биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берген жана ал тууралуу Куранда кабар берилген дешет. Мына ушинтип калган пайгамбарлардын үммөтү дагы суралат. Бул туурасында Алла Таала Куранда мындай деген: силер башка адамдарга күбө болууңар жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам силерге күбө болуусу үчүн биз силерди орточо үммөт кылдык. Бакара сүрөсү 143-аят. Имам Фахруддин Рази рахматуллаху алейхи жазат: кыямат күнү күбөлүк берүүлөр 4 түрдүү болот. Биринчи, периштелердин күбөлүгү. Бул тууралуу Курандын төмөндөгүчө аяттары түшкөн. Ошондо бардык жандар келишет. Алар менен айдоочу периште жана күбө жазып каттап туруучу периште биргеликте келет. Каф сүрөсү 21-аят. Эмне сөз сүйлөсө да анын алдында көзөмөлдөп даяр турат периште. Каф сүрөсү 18-аят. Алар ардактуу жазуучулар, алар эмне кылганыңарды билип турушат. Инфитар сүрөсү 10-12-аяттар. Экинчиси пайгамбар алейхимуссаламдардын күбөлүгү. Бул тууралуу төмөндөгүчө аяттар бар. Мен алардын арасында болгон кезимде аларга көзөмөлчү болдум. Маида сүрөсү 117-аят. Эгер биз ар бир элден күбө алып келсек, сени буларга каршы көйлөндүрсөк, кафырлардын абалы кандай болор экен? Ниса сүрөсү 41-аят. Үчүнчүсү Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын күбөлүгү. Бул тууралуу төмөндөгүчө аят. Пайгамбарлар жана күбөлөр алып келинет. Зумар сүрөсү 69-аят. Төртүнчүсү адамдын мүчөлөрү күбөлүк берет. Бул тууралуу төмөндөгүчө аят. Ошол күнү алардын тилдери жана колдору өздөрүнө каршы күбөлүк беришет. Нур сүрөсү 24-аят. Бүгүнкү күнү биз алардын ооздоруна мөөр басып коебуз жана бизге алардын колдору сүйлөп берет. Ал эми буттар алар эмне кылгандыктары тууралуу сүйлөп берет. Ясин сүрөсү 65-аят. Төртүнчүсү жогорудагы хадисте мен силерди кафырлардын алдында шерменде кылбайм деп айтылган мазмун. Бул Алла Тааланын чексиз ырайымдуулугу, мусулмандарды урматтаганы, ал мусулмандын абийирин сактоого даяр. Алланы ыраазы кылам дегендерге дагы кошумча Алла Тааланын рахматы, белеги алардын күнөөлөрүн ошол жакта дагы жашырат. Абдулла ибн Умар разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Кыямат күнү Алла Таала бир момунду жакын чакырып жана аны эч ким көрбөгөндөй жашырып, анын күнөөлөрүн эстетет. Ал алардын ар бирин мойнуна алып, эми менин бүтөр мезгилим келди деп турганда Алла Таала: мен сенин күнөөлөрүңдү дүйнөдө жаап жашырган элем, эми бүгүн дагы жаап жашырам дейт. Андан кийин ага жакшылык амалдарынын китеби берилет. Кимде-ким Алла Тааланын ыраазылыгын издесе жана анын өкүмдөрүнө баш ийсе, Алла Таала анын күнөөлөрүн кечирилүүсү тууралуу башка дагы жүздөгөн хадистерде келген. Ошондуктан динчил адамдардын артынан кыйбат кылууну адат кылгандар жакшылап ойлонуусу керек. Кокустан кыямат күнү анын күнөөлөрү кечирилип, каталары жашырылып, бирок сиздин амал китебиңиз кыйбатка толуп, кыйрооңузга себеп болуп калбасын. Мына ушул маселени жакшылап түшүнүп алуубуз керек. Алла өз мээрими менен баарыбызды кечирсин. 5-чи зарыл нерсе хадисте айт күнү белек берүүчү кече деп айтылды. Ушул кечеде Алла Таала тарабынан пенделерине белектер берилет. Ошондуктан пенделер дагы ушул күндү чексиз кадырлоосу керек.
Бирок карапайым калкты сураганда эмне, өзгөчө адамдар деле орозодон чарчадым дегенсип убактыларын таттуу уйкуда өткөрүп жиберишет. Болбосо бул өзгөчө ибадат кылып өткөрө турган кече. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким сооп ниетинде 2 айт кечесинде ойгонгон болсо, ибадат менен алек болгон болсо, бардык адамдардын жүрөгү өлгөн мезгилде ошол кишинин жүрөгү өлбөйт. Тактап айтканда, фитна, куугалуу доор келгенде адамдардын жүрөктөрү эч нерсени сезбейт. Ошондо ал кишинин жүрөгү тирүү болот. Бул риваятта айтылган күн сурнай чалынган күн болушу да мүмкүн. Ошондо ал адамдын руху эсинен танбайт. Бир хадисте айтылган, кимде-ким 5 түн ибадат үчүн ойгонгон болсо, ушул амал үчүн ага 5 важип болот. Алар Тарвия кечеси, Зүлхиджанын 8, Арафа кечеси, Зүлхиджанын 9, Лайлатул Нахр, Зүлхиджанын 10 күнү, Идул Фитр кечеси, орозо айт, Бараат кечеси, Шабан кечесинин 15, уламалар 2 айт кечесинде ибадат кылуу мустахаб деп эсептешет. Ма собата бис сунна деген китепте имам Шафи рахматуллах алейхиден бир сөз жазылган. 5 кечеде дуалар кабыл болот. Атап айтканда, жума кечесинде, 2 айт кечесинде, Ражаб кечесинде жана Шабан айынын тең жарымындагы кечеде. Эскертүү. Кээ бир уламалар айтышат, орозо айынын жума кечелери дагы өзгөчө мааниге ээ. Себеби жума жана анын түндөрү өтө берекелүү убак. Хадистерде анын көптөгөн артыкчылыктары тууралуу сөздөр айтылган. Ошондуктан жума кечесин дагы көңүл коюу менен өткөрүү керек. Бирок кээ бир риваяттарда жума кечесин атайын ибадат кылууга дайындоодон тоскон. Ошондуктан ага дагы 1-2 кечени кошуп коюу керек. Эң аягында окурмандардан суранып кетерим, орозо айында өзгөчө күндөрү өзүңүзгө дуа кылып жатканда, мендей күнөөкөрдө да дуаңызга кошо кетсеңиз жакшы болот. Ким билсин, Алла Таала сиздердей ихластуу кишилердин дуаларынын берекетинен мага дагы махабат ыраазылыгын жана сүйүүсүн берип калар. Мухаммад Закария Кандехлеви. Мазахирул улум, Сахаранпур, Рамазан айынын 27 кечеси, 1349 хижри.